Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep to'xtab qolganimizdan davomlashtirishimiz inshaalloh. U ismi قال الجزء الأول إلى آخره. يعني أول قبادة دينا. يعني أول قبادة قيسة يعني محكوم عليه موضوع كست مقصده. قال الجزء الأول إلى آخر. أقول الجزء الأول أي المحكوم عليه من القضية الحملية يسمى موضوعا لأنه إنما وضع لأن يحكم عليه شيء. والجزء الثاني أي المحكوم به منها يسمى محمولا لأنه يحمل على شيء. والنسبة التي يرتبط بها المحمول والنسبة التي يرتبط بها المحمول بالموضوع يسمى نسبة حكمية. فلم يذكر المصنف الخبر الأخير فلم يذكر المصنف الجزء الأخير عذرا الجزء الأخير. والجزء الأول من القضية الشرطية يسمى مقدما لتقدمه غالبا في الذكر. والجزء الثاني منها تاليا لكونه تابعا له وهو من التلو بمعنى التبع. قال والقضية الحملية إلخ. أقول ينقسم القضية ثانيا إلى موجبة وسالبة لأن تلك النسبة التي ذكرناها إن كانت حكما بأن يقال الموضوع محمول فالقضية موجبة كقولنا زيد كاتب. وإن كانت حكما بأن يقال الموضوع ليس بمحمول فالقضية سالبة كقولنا زيد ليس بكاتب. أما تندى أول جزء نيما تسبوننا موضوع نقص الجزء الأول إلى آخر شيء دائما الجزء الأول ديلو والجزء الأول يعني محكوم عليه ومحمول بلن يعني موضوع üstü hüküm kılınған нәрсе. O mahmul için o koyduğun mahmul o bir sıfat o bu ibaret mesela. O mevdu yani mahkumlar bir zat mandak bir nesne asas tümeli. Manda bir nesne de. Demek o mahmul o bir yere kuş kacı muhtaç olan gap da. O mesela Muhammedun aliminsak o ilmini bir yere muayyen bir yere koymuşsak bir nimisiga bir nimige bir mahkumlarga qo'ymasak u qo'yg'ili boshqa qo'yg'ilolmaydi shu uchun buni mahkumun alay deyildi avval so'zini u mahmulchu mahkumun bih ening bilan ening ustiga hukm qilinuvchi muhammadun alimun ilm bilan muhammadning ustiga hukm qilindi shu uchun bu muhammadun mahkumun alay alimun mahkumun bih bo'ldi avval juz ya'ni mahkumun alay muhammadun alimun va muhammadun degan gap قضية حملية أطلب bu cüz'ül evvelne yani mahkumun aleyni mevdu da patladı o değil. Ne için mevdu da patladı? Çünkü koyuldu da bu mevdu ne yani mahkumun aleyni onunla bir nazın hüküm kılınsın için koyuldu. İlim bilen Muhammed'in su hüküm kılındı ne? Çünkü şunun için koyuldu ki hüküm kılıngay o Muhammed'in üstüne bir nazını yani ilmni alimundan ibaretmiş ilimni hüküm kılınğay için koyuldu deydi. Vel cüz'ü sani ay el mahkumu bih. İkinci parçası kelsek, yani mahkumun bih kelsek, o kadıya hamliyeden atılındı bu ikinci parçasını mahmul da patladı. Çünkü bu mahmul degan hamle kılındı. Aslında kötürüp atıp anısı koyuldu. Jühlündü onu. Çünkü mahmul degan jühlünüdü onu. Bir narsa jühlündü ki bir narsani atıp ko'targizib qo'ydigan gap. Va ham ikkisining bu nisbat var.
Nispetki bağlanıdı bu nispetle mahmul mevdu bağlanıdığın nispet ve nispet التي يرتبط بها المحمول بالموضوع يسمى نسبة حكمية. Mahmulni mevduğa eninlen bağlanıdığın nispetin özünde patladı. Nispet hükmiye de patladı. O mahmulni mevzuçu bağlaydigan bir nispet bir bağlıqçı buluş gerek. Onu mas halda mesela kitap okudu degil olmaydı. Qara el kitabı degil olmaydı. Kitap üz okumaydı. Kitapni bir o'quvchi o'qiydigan gap. Ya kitap yedi degil olmaydı. Aşağı mas keladigan bir nima mahmulni mavduga bağlaydigan bir bağlıqçı buluş gerek. Bunun o'zini nima deb ataladi? Buni nisbat hukmiya deb ataladi deydi. Nisbatga bağlandı nisbatlan mahmul mavduga bağlanılan nisbatning o'zini nisbat hukmiya. Ama Muhammed'in aliminde Muhammed Mamtaxon alimken deyish uchun alimning o'zini mavduga bağlaydigan bir chigdigan bir nima bo'lish kerak bir nisbat. Aşınıza münasip keldigan bir nima aloqa bo'lish kerak. Atıl bu nisbat hükmiye de patladı deydi. Musannif bunu da cüzül ahirini tilgamedi. Felem yazkurul musannifu el cüz el ahira. Yeni bir partisini tilgamedi. Vel cüz el evvele minel kadiyeti şartiyeti. Felem yazkurul musannifu el cüz el ahira. Vel cüzül evvelu minel kadiyeti şartiyeti yusemma mukaddemen. Em cüzül evvel. Avval partisi qadiya şartiyadan atıldığını mukaddem de patladı. Ne için? Onunki mukaddem boğanlıqını zaten köpünce ibaretlerde, tilgilişte. Köp holatda bu zikirde, yani tilgilişte, yizlişte bu ilgirip kiredi. O mukaddem tabi'i de patladı buna. Her gün nimez, vazı yemez. Bu kadiye şartiyeninki mukaddemninki kadiye şartiye cüz'ül evvel kadiye şartiyedin yani evvel cüz'ül imkanet şemsu taliyeten pennar mevcudunsak cüz'ül evvel kaysi şemsu taliye imkanet şemsu taliyeten yani cüz'ül evvel kadiye şartiyedin bunu mukaddem de patladı. Ne için bu köpünçe zikirde Galip boğaşka. Yani galiben zikirde ilgirke geçti. Litekaddumihi galiben biz zikr. Yazışta, kullanışta, hatta yakir. Kitapla da köp halette bu ilgirke geçti. Ama keyin kelib qolsin baribir u muqaddam zodi u. Chunki bu shartiyadagi muqaddam at-tabiiyya. Muqaddam vad'iyya emas. Ama nimacho shartiya munfasligi taqaddum vad'iy, taqaddum tabiiy emas uningda. Qani ilgari kelsak, tabiitimizda uning o'z joyiga shartiya munfasilning tabiitida qaysini burun tilga olsak shu muqaddam bo'lib qoldi. U yimbisi tali egesh bo'lib qoladi. Ama qadriya shartiyo buningki gerçi keyin kelsimu o baribir muqaddam. Uni taqaddum tabiiy zodi. Mesela imkanet şemsaliyeten pennahar mevcudun desek, onun aksine imkanen nahar mevcuden peşşemsu taliyatun deptuk. O eşşems taliye zikirde keyin kelgen qarab, bu taliken annar mevcudun mukaddemken değilmeydi. Çünkü bunun takaddumi ilgili oluşu takaddum tabiiyye. Gerçi keyin kesimi tabiiydi da öz vücudu bu sadaratini de egelleydigan. Sadaratga tögü çıkışkı layık mandaq nima bu qadiye, mandaq muqaddam. Şu vecden bu qadiye şartiyadan bo'lgan cüz'ül evvel muqaddam deb atiladi. Onun galiba zikrda ço ilgiri bo'lg'ashqa deydi. Buni taqaddum tabiiy deb atiladi. Vel cüz'ü sani minha taliyen. Ama o qadiye şartiyadan bo'lgan ikkinchi partisi pennaharu mevcudun degan ikkinchi partisi ereshkuchi deb atiladi. Ne uchun oniki bo'lganlik jihatidan o ikkinchisi bo'lganlikning jihatidan ereshkuchi bo'lganlikning jihatidan nimaga ay juzul avvalga lahu ay juzul avvalga juzul avvalga imkoniyat shamsuga
İnkan işim salyattanğa bu egeşkiş boğaşka tali de patladı o deydi. Bu tabi degen, o tali degen gep tuludun mustaq. Tulu, talayat tulu. Muşin kegen. Tulu degen bir mana at-taba. Yani egeşkiş degen mana da deydi. Demek bunun da mukaddemni matbu deymiz, talini çok tabi deymiz. Bunda tabii ki matbu her daim ilgili oldu. Nasıl mevsup, sıfatın ilgili. Mevsup nem deyip atayımız, matbu deymiz. Sıfatını çok tabi deymiz. Angoşuş bir yerde bu talimi çok tulu maniste. Tulu diyen taban mende. O demek eşkekçi diyen mende. Daha kaç bu tabii ki bu kin ekşpili do dedi. Onun takad onunki kin gelişi o ta mukaddemden çok ilgili bu mukaddem birinci olup bu talinin tali gelişi tabii dedi. Gerçi bazı orunu alınmış kesimi yine o mukaddem tali herkes tildemde zikirde o talinin mukaddem bu ketkelliğe mukaddem bulu olmaydı. Bunun takaddum tabii şartiyen şartı munfasilinin eksilen. Munfasil ki o takaddum vaz'i. Kanı burun tılgasak o mukaddem bu kaladı o bir şu tali oldu aşmaşır. قال والقضية الحملية إلى آخر يعني قضية حملية آخر غتشلك دايما قضية تقسم تبدو قضية اشكين قدم أمد موجبة وسالبة موجبة وسالبة Çünkü biz tılgagan aşı nispet. Eğer boğan bolsa, bu nispet hüküm kılış olan bolsa. Şununki değilgen bolsa el mevdu mahmulun deptok. Vakt kadiyenin boğan buludu, mucib boğan buludu. Kodu biz Zeydun katibine okşaş. Ve eğer o boğan bolsa nispet hüküm buptu. Şunun hüküm buptu ki değilgey el mevdu'u leyse bi mahmulin. Bana dilgen olsa kadıya salip buludu. Bizim Zeydun leyse bi katibin diyen kuşa şeyler. Ya da kadıya tebi'iyye de bir kadıya var. Kadıya nima kadıya tebi'iyye. Şunu kısmak şimdi onu mesela el insanı nev'un vel hayvanu cinsun diyen kuşa. Bu muteber meslek. Buna mine kadıya tebi'iyye değil de. Buna meşna bir nikum kılınıp kaldı değil. O da nima diyen kuşa şimdi de آه، الموضوع محمول ده بتجاهل ده الموضوع محمول يعني وشوش قل الإنسان نوع الناطق فصل والحيوان جنس يعني وشوش هم اسمه قضية تبعية ده بطل ده. قال وكل واحد إلى آخر وكل واحد إلى آخره أقول كل واحد من القضية الموجبة والسالبة إما أن يكون مخصوصة أو محصورة سواء كانت كلية أو جزئية أو مهملية لأنه إن كان الموضوع في القضية شخصا معينا فالقضية مخصوصة كما ذكرنا في المثال الموجبة والسالبة نحو زيد كاتب وزيد ليس بكاتب أما تسميتهما مخصوصة أما تسميتها مخصوصة لخصوص موضوعها وقد يقال لها شخصية لكون موضوعها شخصا معينا جزئيا كزيد وإن لم يكن موضوعها كذلك أي لا يكون موضوع القضية شخصا معينا جزئيا بل يكون غير معين بل يكون غير معين أي لا يكون موضوع القضية معنى جزئيا بل يكون معنى كليا فإن بين فيها كمية أفراد الموضوع من الكلية والبعضية فالقضية محصورة ومصورة أما كونها محصورة فلحصر أفراد موضوعها وأما كونها مصورة
فالاشتمال على الصور الذي هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاصرا لها ومحيطا لها. والصور مأخوذ من صور البلد الذي هو اللفظ الضال على كمية أفراد الموضوع نعم. والصور مأخوذ من صور البلد، فكما أنه يحصر البلد كذلك ذاك يحصر أفراد الموضوع. وبهذه المحصورة إما إن حكم فيها على كل الأفراد أو على بعضها، وعلى التقديرين إما بالإيجاب أو بالسلب. فإن كان الأول فالقضية كلية مصورة موجبة كقولنا كل إنسان كاتب، أو سالبة كقولنا لا شيء ولا واحد من الإنسان بكاتب. والصور في الكلية الموجبة نحو كل، وفي الكلية السالبة نحو لا شيء ولا واحد كما ذكرنا. وإن كان الثانية أي كان الحكم في القضية على بعض الأفراد فالقضية جزئية مصورة موجبة كقولنا بعض الإنسان كاتب، أو سالبة كقولنا بعض الإنسان ليس بكاتب. والصور في القضية الجزئية الموجبة بعض وواحد فقط، وفي الجزئية السالبة نحو ليس كل وليس بعض وبعض ليس. وإن لم يكن كذلك أي وإن لم يكن الموضوع في القضية شخصا معينا، ولم يكن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها، فالقضية تسمى مهملة كقولنا الإنسان كاتب لإهمال بيان كمية الأفراد التي حكم عليها. فإذن القسمة مثلثة كما سلس الشيخ في الشفاء. لا يقال إن القضية التبعية خارجة عن الأقسام فلا يصدق الحصر، لأن نقول الكلام في القضايا المعتبرة في العلوم، والقضية التبعية ليست معبرة في العلوم، فخروجها من التقسيم لا يخل بالانحصار. خوش أمد قال وكل واحد her biri yani her bir qadiyya mucibe ve qadiyya salibidin ya şunu ki bola bu mahsus ola ya mahsur ola. Mahsus ki onun mevdunun afradı muayyen müşahhas bir muayyen bir zat olmalı. Muayyen mesela enek bir olmalı. Ya mahsura ya ki köp nesini uqtuğamalı ki o bir korşalgan afrat hamısı bunda ola. Meyl külli olsun, meyl cüzi olsun ya ki mühmel olsun. Eğer mevdu kadiyedeki şahsı muayyen bo'lgan bo'lsa, bu qadiya maxsus deyildi. Biz misal kelib biz tilga olgan o'xshash mujibining misolida. Mujiba va salbni misolida Zaydun katibun va Zaydun laysa bi katibun o'xshash. Ammo uni maxsusa deb atalishi nima uchun? Uning mavzui maxsus bo'lg'achqa. Li xususi mavzuiha, uning mavzusi xos bo'lg'achqa va deyildi uning uchun shaxsiyat deb ataladi ham. Qadiyya maxsusa deyilmay, qadiyya shaxsiya bundan deyilib qolib qoladi. Nima uchun uning mavzusi shaxsi muayyan bo'lg'achqa. Şahs muayyen cüz'iye boğuşqa zeyt qo'xshash masalan. Ama onun mavzusi aşınşış bulmaptı. Qanday olmaptı? Valla maxsus olmaptı, valla mahsur olmaptı. Muayyen bir şahs muayyen bulmaptı. Yoki jiq apratni o'z qo'yniga oladigan apradi hammasi shu hisorimda qo'rshalgan bo'lmapti. Hech qanday hammasi ya ba'siga bulmaptı. Va illam yakun mavzu kazalik. Yani bulmaptı qadiyaning mavzusi shaxs muayyen cüz'i bulmaptı. Belki gayr muayyen bo'libdi, aniq emaskan. Ya'ni bo'lmabdi qadiyaning mavzusi ma'na jihatda juz'iy ma'nan juz'iy bo'lmabdi. Belki bo'libdi bu ma'na kulli bo'libdi. Qadiyaning mavzusi ma'na juz'iy bo'lmabdi. Belki bo'libdi bu ma'ni bo'libdi, kulli jihat bo'libdi. Kulli bo'libdi.
بين فيها كمية أفراد الموضوع من الكلية والبعضية فالقضية محصورة ومصورة. Eğer bayan kılıngan bolsa aş qadiyada mavzununki apparatlarınınki qanchalik miqdorini bayon qilgan bolsa fa in buyina fiha kemiyatu afrodil mavzui min al kulliyati vel ba'diyati fal qadiyatu mahsuratun ve musawwaratun. Eğer aş qadiyanın özüde ay maxsusu bo'lmagan hamda cüzü muayyen bo'lmagan balkim kulli ma'na kulli yubqan qadiyanın özüde mavzunun apparatlarının qanchaligiga kamiyati bayon qilinibdi. Kulliydan va ba'diyatdan va qadiy mahsura va musawwara bo'lgan bo'ladi. Atrofni qo'rshalgan va atrofni bunday reshetkilashtirilgan nima qo'shamlashtirilgan musawwara cho'rsin to'silgan apradi uning sirti qolmasin uchun mavduning apradicho sirti qolmasin uchun uni surlashtirilgan atrofnicho uni xuddi bir shaharning sepillari shaharni qo'g'dab ichidagi odamni himoya qilib turgan o'xshash ichidagi odam sirti qolmasin uchun shunga o'xshash bu uningda mavduning apradining qancha ekanligini bayon qilingan bo'lsa kulliya bag'diyadan qadiya mahsur bo'ldi musavvar bo'ldi. Xuddi bu mavzuning afrodigimi ya aynan afrodninki hammasini ya ba'zi qorshab turgan bir narsa bo'lsa, o afrodninki ma'lum bir qismi mavzuning afrodning sirti qolmasin uchun xuddi shahardan sepilga o'xshash bundaq bir surlashtirilgan bo'lsa, u nima bo'lgan bo'ladi? Qadiya mahsura va musavvar bo'lgan bo'ladi deydi. Ammo uning mahsur bo'lishi pali hasri afrod mavduiha. Bu mavduning afrodininki qo'rshalganlikni jahdidan. Ama musavvar bo'lishi va amma kuna musavvaratan palil ihtimali bo'lishi kerak. Ashuna lam chiqib qolibdi-da aslında. Onun musavvar bo'lishi buning yopishqonlikni jahdidan harf surg'iki, u harf sur bo'lsa mavduning afrodlaridan qanchalik ekanligini uqtirib turgan bir lafz. O deydi. U lafz qo'rishgan holatda u afrodni hasiran laha. Qo'rishgan holatda ash lafz ash afrodni qo'rishgan holatda va muhitan laha va ihot qilgan holatda qo'rishgan holatda ash lafz nimani ash afrodni ham. Am sur degan gap bu shaharning surlaridan elingan gap. Sur degan gap va suvaru ma'xuzun min suvaril balad. Sur degan gap shaharning sepillaridan elingan gap. Sepil demakchidir sur deysiz. Qanday chuqur bu shaharning seplarmi shaharni hasr qiladi deb kama annahu yahsuru aw yuhsiru al balada. Yuhsiru al balada. Shaharni qorshaydi. Kazalik. Shuning o'xshash peki annahu yuhsiru al balada kazalik. Qanday u surmucho shuning o'xshash shaharni qo'rishgandak zaka yuhsiru afrad al mavdu'i. Harf surunun üzmemde mevdunun aparatlarınca korşap öz koyunu kalıyordu deydi. Ve hazil mahsuratu imma en yuhkeme fiha ala kullul apradi ev ala ba'diha. Veya bu mahsur emdi ya onun da mevdunun aparatının hemsi hüküm kılına veya onun bazı hüküm kılına. İşkili takdirde aparatının hemsi hüküm kılın degende mi? Ya konuğun bazı hüküm kılındı degenin özümü işkel takdirde ya mucib bo'lgan bo'la ya salib bo'lgan bo'la. Penkanel avvala masalan o aparatning hammasiga yoki ba'zi hukm qilinibdi yoki u mucib bo'libdi ya salib bo'libdi. Masalan avval penkanel avvala avval so'si kena aparatningki hammasiga hukm qilinibdi mucib bilan bo'libdi. Vaqtda nima? Bal qadiyatu kulliyatun musawwaratun mujabatun. Va qadiya kulliya musawwara mujiba. Bizning kul inson katibun degan o'xshash. Aw salibatun. Fal qadiyatu kulliyatun musawwaratun mujabatun. Aw salibatun. Ash mujibatun qatbi fal qadiyatu kulliyatun musawwaratun degan mujibatun qatbi saliba degan. Ya salib bo'lgan bo'ladi. Qadiya kulliya musawwara saliba bo'lgan bo'ladi. Bizning so'zimiz o'xshashki la shay'a
ولا واحدة من الإنسان بكاتب وشش من أبو لا شيء لا واحد أم بس إشكال جو و كل عرب سر كل نمنيك صالب عرب نما salib kullininki harf surlari yo'q hech qanday bir narsa insonning kotib bo'lgan bir narsa yo'q bu ham yolg'on bo'lgan bo'lsinmi vala hech kim yo'q vala vahda min inson bi katib bu nima salib kulliya musavvara qadiya kulliya musavvara saliba deyildi mandaydi أو سالبة كقولنا لا شيء ولا أو لا واحد من الإنسان بكاتب والصور في الكلية موجبة نحو كل أم صور موجبة كلي ده كل buniki. Buna biz bir kulliyini atraf mavzunun aparatorun hammani ihot qilmoqchi bo'lsak, qo'llangan atrofni qurish uchun qo'llangan nima bu har bir qaysi kuldir. وفي الكلية السالبة نحو لا شيء ولا واحد كما ذكرنا أم سالب كلية جو عرف سر قيس السور لا شيء ولا واحد بالذكر تلغى ديك وإن كان الثانية أم ده إشكين صوبته إشكين قيسة فإن كان الأول غات بعوده يعني إشكين سي ونم باسقة o nimqilibdi apparatning hammasiga emas apparatning ba'ziga hukm qilingan taqdirda u qanday qiladi deydi apparatning hammasi bo'lgan taqdir apparatning hammasiga taqdir qilinganda uni yuqori deb o'tketgan to'q apparatningki hammasi hukm qilingan bo'lsa qadiya kulliya musavvara mujabi bo'ladi deb ama ikkinchi so'ziki وإن كان الثانية يعني فإن كان الأول غت ببو eğer bo'lgan bo'lsa bu ikkinchi so'zki apparatning hammasi emas u mavzuning apparatning ba'zisi hukm qilgan bo'lsa ay kana al hukmu fil qadiyati ala ba'd al afrad apparatning mavzuning apparatlarning ba'zisi hukm ya'ni bo'lgan bo'lsa hukm bu qadiyadagi bir hukm mavzuning apparatlarning ba'zisi bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi fal qadiyatu juz'iyatun musawwaratun mujabatun qadiya vaqtda qadiya juz'iyya musavvara mujab bo'lgan bo'ladi deydi كقولنا بعض الإنسان كاتب أو سالبة كقولنا بعض الإنسان ليس بكاتب bizning ki bazı insan katib yoki degan o'xshash yoki salibdir bizdan bazı insan laysa bikatib degan o'xshash deydi والصور في القضية الجزئية الموجبة بعض وواحد فقط أما عرب سر قضية كي موجبة قضية جزئية موجبة ده بعضر وواحدdır. Kaçan biz bunun ki mevzunun afradının ki bazısıga hüküm kılmakçı olmasak bazı ya vahidini kullanımız değil. Fakat başkasını işletiş bulmaydı değil. Ve fil cüziyet salibeti nahu leyse kul ve leyse ba'd ve ba'z. Leyse kul ve leyse ba'd ve ba'z leyse. Bunun üzerine salib cüz'ininki harf sırları dedi. Leys kul gibi hemmisi meskeliktense yani bazı demek de onu da dene. Hemmisi emes. O leys bazı emes. Yani o bazı leys. O bazı leys. Ve bazı leys. Yani çoğu bazı leys yani bombanın bazısı. Hemiz bular salib cüz'ininki harflari qachon bir mavzuning apparatlarning ba'zisini salb qilmoqchi bo'lsak shu uchdan birisini qo'llanamiz deydi va illam yakun kazalika am ish unga o'xshash bo'lmabdi qanday bo'lmabdi ay va illam yakun al mawdu'u fil qadiyati shakhsan muayyanan ولم يكن الحكم فيها على كل الأفراد أو بعضها فالقضية تسمى مهملة. Eğer bunun da hem de موضوع قضية ده ولا شخص معين من ده بمبتو وبمبتو نودا أفرادن هم مسيان بمبتو hüküm ياك بس بمبتو قضية شخص معين بمبتو ياك o قضية ki موضوعن أفرادlar hakkında hüküm ya ki hemisi hüküm kılındı ya bazı hüküm kılındı degan gap hem bumaptı onu da mutlaqligini ahlı taşlap qo'yilibdi yani u vaqtda nima deb ataladi bu xil qadiyani qadiya
mühmele de patladı deydi. Eminim boş kuyulgan. Bu harf sürdünçe beka kılıngan. Mühmele. Beka kılıngan kadıya da patladı deydi. Bizim sözümüz kuşuşke ke kavlina el insanu katibun. Bizim sözümüz kuşuşke el insanu katibun degan sözümüz kuşuş. İnsan yazgıcı dedik. Bunun hemiz oluş mümkün. Ma'lum bir kısım oluş mümkün. Bunu ya hemisi ya bazısı o bu degan gap yok ana. Bunu okturgan mevzunun aparatlarını çoğu bayan kıpırgan neslen hali. هو يجزم المهمل لبطل لدينا لإهمال بيان كمية الأفراد التي حكم عليها. Bunaga hüküm kılıngan aparattan qanchalik ekanligini bayon qilib berilgan narsani ihmol qilganlikni ki boş qo'yganlikni buni qadiya muhmal deb atildi deydi. Feyzen al qadiyetu musallasatun. Bu vaqtda qadiya 3 ga taqsim qilgan bo'ladi deydi. Qandaqki 3 ga taqsim qildi Sheyx Ashfa degan kitobida. Adamlar Ashfa deb kitоб hakimi deyman. Mushunda o qadiyani musallasa hamliya, shartiya, muhmala deb 3 ga taqsim qildi deydi. Değil misin ki hem de? La yuqalu innel qadiyyete tabi'iyyete خارجة عن الأقسام فلا يصدق الحصر لأن نقول الكلام في القضايا المعتبرة في العلوم والقضية التبعية ليست معتبرة في العلوم فخروجها من التقسيم لا يخل بالانحصار. Andakta bu kadiyeni Şeyh Üzün Şipadin kitapta 3 taksim kıldı. Muşahhasa, musavvara, mühmele deb mındaqta 3 taksim qıptı. Şipadin kitapta şunu taksim qılgan oxşaş bu qadiya bu vaqtda payizan al qadiyatu musallasatun. Bu qadiyemi 3 bilgen boldu Şeyh Şipadin kitap taksim qılgan. Değil misin ki kadiye tabiiye bu taksimden sırtı qıptığı. Nemi için bu kadiye tabiiye ile diyen oxşaş nima الموضوع محمول الإنسان نوع والناطق فصل والحيوان جنس diyen oxşaş. Hemiz kazı tabiiye zaten. Bu kadiye tabiiye de batıldı bu ne? Tabiiye. Tabiiye emez tabiiye. Egeş küçük dedik mındak nimmes tabaad nemez tabaamez tabaama. Değil misin? Çokum kadiye tabiiye el insanun nev'un dedik. Taban zat insan nev. El insan el cinsu el hayvanu cinsun dedik. Taban nima hayvan cins. Muşmuşuz. Bu xil qadiye tabiiye bu kısmının sırtını qaptığı bu qadiye tabiiyeni öz içine alamaptı bu kısım. Nima için bu 3 kısmının birisi kirmedi? Ya muşahhaska ya musavvarga ya mühmilga birisi kirgizmaptı bu sırtını qaptığı değil misin deydi. Unda qolgandan keyin bu hasr degan gap rost bo'lmabdi. Buni bu 3 ga taqsim qilganlik bu 3 ga hasr qilganlik to'g'ri emas ekan deb qolmasin deyilmasin deydi. Chunki biz deymiz kalam qadaya ilmlardagi mu'tabar bo'lgan manda qadiyada bizning gapimiz. Hamiyat aqdigan manda xiyarlamlar. Biz manus gapatimiz biz. Qadiya tabiiye degancha ulum borisida bu mu'tabar bir gap emas bu deydi. Shu vajini bu qadiya tabiiyaninki bu taqsimning qatoridan chiqib ketganligi bu qadiyaninchi bu 3 ga cheklanib qolgan hisargacha la yuhillu buzuqchilik paydo qilolmaydi. Uni hargiz buzib qo'yolmaydi. Zada qadiya 3 qism bo'ladiki, tabiiy o nim bo'ladi? Yoki mushaxxas bo'ladi, yoki mahsura bo'ladi, yo mahmul bo'lgan bo'ladi. O qadiya tabiiy zaten o to'liq mu'tabar emas. Cak paydasız gap o. Paydası yok. İlimlarda ilimlarda mu'tabar emas. Şu vajdan o taqsimni sirti qilib qolganligimizni bu bizniki 3 ga taqsim qilib 3 ga cheklab qo'yishga la yuhil buzuqchilik epkilanmaydi deydi. Xo'sh, bugungi darsimiz shundan kifoyalandik. İnşallah darsimizning davomi at bo'lgan bo'ladi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.